Kanyang aki din! Kasino tayawan kwarta na dito? Umay kayo, takaragak dito ko pa ito. Ay, mayat tataos ka. Ay, waras ka gaya, miti kwarta ita. Ewan na, tatagarod kwarta. Anda nga ron ti kwarta nita, tataos ka. Well, eso nga ron nga, ayabak, nagitiyawan kwarta na. Taikakina. Ay, saan tatang? Kasdulatan. Agatang kalatan ni darang ta pagsangwan tayaw. Oh. Okay. Sige. Awan te parikot, iti na ito. Agibaong kayo dyan tersena, so umay na lang, namin alakok nga ra kanya. Sigurado ka? Tataos ka? Uwan barong, isugain kayo. Alam amin, nagitilako nga ra kanya. Tauray aguma tayo, iti harap. Talaga amang ibaba inday di alakay nanang. Ay, wan nga road. Talaga dinan amaw ti lablabiden na no sumamay kan kwa na ti spirito ti arak. Ay na, kas lagi bapuritak dito'y nagtugawak. Ay, numabalin la kuma. Day takot ti kunkunak nanang. Bumakbak nang ni tatang numabartal. Ay, wan nga road anakaw. Kasanaw, no adangag paiso ti mapan mangala iti arak, ijay tersina. Ay, jak amo ananang. Ingkay ayabanen, mangibabain. Ay, sika na anak ka. Amangan no adon tumanon ti sa una, no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Ay na, sikan ananang. Amangan no makaunget pa ijay. Ala, urayan nak nga raw danak ka. Tamapan ko ayaban, tapno agawid tayo. Hoy, Oscar, gusto na itan. Intayo kitek, agawid tayo. Damnamabi. Madama pala ang istoryan me. Ay ayabarnak pala. Nalpasan ti Pasken, iso nga agawid tayo. Ay gamusan pala nga nalpas ti panaginom eh. Iso pa yan, nanabidina. Bayan yun, tagsasaw kami ipay. Ay, well, bakit? Di ka mananagan. Nauminom kami lang itarak. Sa anak ngagsirpat iti balasang. Anya. Hanggang yun na. Iso nga uri agbati ni Tata Oscar. Sumarnon ton nga agaway. Ay, makamuka nga raw doon, Oscar. Agawid kamay. Anya lakit din ni bakit ko ya. Rumabi kami nun. Isugay ayaban na kagawin na niya. Awan Andres. Na-inlove ngamin unay kanyak ni bakit ko. Iso nga subsubyan na. Nagganap yun. Makita malakaw. Nabuisi taklaang idisyak tinapan nangayab iti amam. Ay na ni tatang. Talaga amang ibabain. Sakit iso ti numero 1 asao ijay. Wan nga raw. Kinunanakit din arumabi nga minun. Iso nga ay ayabak nga gaway. Anya? Wow, nanakaw. Kastati sa una ijay. Iso ama babae na kadagiti kakadwa na nga giinaw. Uray ko ma, no saan ababaro ti kakadwa na. Ay, una yan ay. Oh, kitaan nyo man ngamin nanang. Inruar naman ti pitaka na. Ay na, konsumisyon na talaga. Ay, intakiday. Agawitan. Nasakit ti matak amang kitkita iti artag nga amam. Konak man no umiyan ka ijay balay ni Lucia. Anya laki din ni bakit ko ya. Pagsilusan na kay din ni kumari na. Anya, lablabi dem alaklakayan. Kaiso bakit?
Iso kasta mo tintibag pagaman niya. Ay no, talaga adi mon amo ti lubong mo no sumanib ken ka ti espiritu ti arak. Ah, Di mo pa yun maawatan no anya ti kayat asawan dagiti ibagbagadakan ka. Imbagak laday ta, gaputakas lang nagramot ti ubot mo ijay nagtugawa medical man nga umin-inom iti arak. Ha! Akasla saan ka na makatakder. what? Katun mat, kat amom ka de ti imbagbagam medical man Ah, kat ada ka di kwartam nga iwaras mo ka dagiti tattao. adaya mo ibagbag akasta. Ay na talaga nga inulaw na ka ti arak, Oscar. So nga ita, di mon malagip dagiti nararamid mo. Wan na, mabain ka laang. So nga agin aamnesia ka. Anya, Mildred, si Kaman timang bagbagakin ni Tatang? Apay ka di manang. Ay na, siya kung ti mababain ka dagiti kakabagyan tayo. Gapo iti kinalaing na nga uminom iti arak. Ay namanang, saan lang anam na minsan na binagak ni tatang? Namawan lata mo ti dengdenggan na. Ay, wan nga ron. Sapay bumak nang no naparto. Bumaknang kan lastog ko na ma. Ay, wan nga ron. Kaasi ni Nanang. Idi pay laang akon sumisyon na ti kinaartek ni Tatang. Wan nga rod, isuasan akayat ni nanang timapmapan iti okasyon no daduma. Gaputa ibain na ni tatang. Oray syakmat na. Kasla ka ng naktibain ko. No ipakat ni Tatang ti kinalastog na. Kat adda ak amang buybuyakan kwa na. Ay, barang agbalbaliw pa ni tatang. Saan tayo amang uma amang idawdawat, asapay ko mata agbalbaliw. Numadalon to ti panawon. James, di mo ka din nakikita ni Tata Oscar. samay. Apay ka day. Sa ngaminan na naisar-sarong nital. Maya da jala kay Jo. Open na may papanitiara, Jo. Ay wala. Di ora man iibos na ti kwarta may sarabe ay. Basta dati ka sa ako nang uminom. Ayos. Huwag nga rin. Ungtan mo ngamin na kita anak na. Ay, saan ang mawakatan lagi ti anak nga. Isokas dyan na ungal. Huwag nga rin. Ay, banda nga oray, ado ti kasangsango ti amada. Ay na, di na kami ngaming maawatan. Ay ayaban mi ni Tatang mi. Gaputa saan mi akayat ngagbarbartek. Gaputa lumakayan. Ha? Piya kada kayo ata ubing kayo pay lang. Kun may sa, awanan kayo iti pamilya. Iso nga oray inom ter aramidin nyo. Mabalinlat na. Idin to taad da pamilya ti amami. Nga agur oray kan kwa na. Anya? Abe, di ka man agbalit analaing niya. Apay ka di man ang Tatang. Apa pinagsasawam dagiti gagayam ko. Pumirdi kamot iti istorya ma. Ay natatang saan house to dagiti ibagbagada. Iso anasken a korektaren ida. Huh. Apa yabi? Perfecto ka kade. Anya. Kaisumay. Amin ataw. At dati maibagam ka na kwa na. Anya kan. Ay natatang isaksakit kayo. Iso akastoy ti bagbagak. Amangan no makaala kayo iti sakit yo. Gapo iti nalabas apa naging inom yo. Oh, adula amin. Manipot ita. Di man pakibibiyangan dagiti gagayam ko. What? Alang aro tatang. Makaamu kayo mat iti biyagyo. Ah. Ngem no agsakit kayo. Gapo iti panagbarbartek yo. Siguraduan nyo nga rod. Nga dadagiti gagayam nyo iti sibay yo. Nagagmo ka di anaimbag, dagiti imbagbaga ti anak mo, Oscar. Ha? Agpapada kayo amin. Na, Kaysa man. Nalaing kayo unay.
panagrik na kayo kat perfecto kayo. Ha? Talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Iso ama ka amo kamat nga rudang iti biyag mo. Yung mga min. Di dak pakibibiyangan na. Ay, jak kamukan ka. Kaslasaan ka lumakay. Nay, nasaya, may tanaranaan kayo, Tata Oscar. Oo nga ron. Talaga minarumwarak manan. Ay, sumilagayam Saan kayo nakikita? At dun sa nakakumikuman nyo Nasikasok pa kami timulak. Kalkalpas kami ti panagapit ko. Nukas na inapit yung nagitimula yaw. Wan, iso tino burak. Iso ajak imal-ala ti uje tersena. Ay, kateng-kateng mo at naglakwam, Tata Oscar. Adama basit barok. Nukas na mangalak ang arodin at ito ba ito? Ah, Tagsango tama nga ginaw. Kailiw da ka nakasango kay. ay gawa na. Dahil talaga yan. Tubay to! Ay na, day takit kaya ko kada kayaw, Tata Oscar. Managparabor kayaw. Apay kiti na saan ngay barok. No, dati may parabor. Awan ti parikot. Iti na ito. Tubay to! Ay, talaga na ibas ti ara ka. Ay na, huwag ngarap, Tata. Naggarap niyo. Bagtada kayo akasango akanayon. Adda ka nga ron kay Nestorya. Ay, gawin na, Tata. Gamay sa boring ti panagbiyak, no, awan ti arak. Sana yan. Huwan na barok. Ni, awan ti inuman kan pulutan tayo. Ibagayo kin ni Marilucia. Tagluti iti pulutan kan mangyag iti arak. Bayadak amin. Sigurado kayo, Huwan barok. Adda ti kwarta, iso nga adda ti pagbayad ko. Mabit lang, Tata. Tay baga nga raw, kininanalo siya ang mangyag iti arak, kin pulutan tayaw. Kunak to pa'y kag nga da kayo manin dito nga aglamlamas iti arak. Siga magayam day tami di na bakit. Amang ipatpatag unay kanya. Ha? Nagalas day ta itsura, Oscar. Ala, tumakder ka ditan, tagawid tan. Bayan nyo pa ni Tata, nanabidina. Agin inom kami pa Ay, talagang nga awan ti mo yung aramidan. No di day ta uminaw iti arak. Kasanaon ti biyagyaw no kasta kayo akanayaw. Nyalaki din na yan, Nagawid kayo kitain, taing kayag trabaho. Itong bigat taon, no? Nagpatpat nag-anagin inom kayo iti arak. Saan kayo kadipay anauma? Gusto ko mabutin Ala, agawid kayon itangag sapa. Taing kayo ba't nagtrabaho? Sa tingin Ay na, pasensyahan niyo ko man, bakit ko? Talaga akas totoo gali na. Labna kami. Iso nga sinuro na. Oscar! One month. Dahil tatipon no. At dapat iti akin kaya't kanyak at anos. Ay, nabartag kan, Oscar. Demon ammo ti bagbagam. Ala, agawitan. Barok, panawan kayo pa yung aron Agawag kami malangan. Namisnak siguro ni bakit ko. O anya, Oscar. Naikat ka din, ti Bartek mo, Itatanaw-sawan kan. Madamag ko man lang. Anya dayta? Asino tiners nga gusto unay idikan ka? Mabalin amamuan. Nars ngay bagbagamat. Awan timbagbaga akasta. Saan ka din nga imbagam kada James kan Andres idi sinurot ka? Nga adda ang gusto kang kaanars. Abay, Oscar.
nalipatam ka din, dagidi panawon nga agar-aram ka kanya. Idinaga daw ti karem. Dagiti panawon nga ingkarim kanyak, ajak tupulos agparikot iti sidong mau. Asaan mo ba't atinungpal, gaputa pasig a konsumisyon ti ipapay mo kanyak? Kayat mo ka day taibagak day ta kanagiti kagayim mau. Anya? Ay na, Oscar, kababain day ta nga ramid mau. Iso apang nga asim kuma, tagbalbaliw ka mo tal. Tatang, agsarita tayo man itinalapat. Apay, ada ka diti parikot mo, Mildred. Adda nga rod. Anya day ta, ibagamon Da kayo, tatang. Awan ko mati parikot ko, no saan kayong artak. Anya? Lumakay kayon. Rumbang laang agbalin kayo kumamot a modelo. Tapno da kayo ti pagsarmingan nagiti agtutubo. Apay, sa anak aya ang modelo. Modelo akmat atam mo. Di ka mawatan, Mildred. Modelo gaputa pinadakil kayo, ano saya, pinagadal kayo, pay. Wan tatang, pinadakkel kan pinagadal da kami. Ngamatay kami mat itibain gapo iti aramid yo. Ano? Apay, iba indak ka di nga mayo. Gapo ka dita nakurapayak lang. Ay na tatang, saan akas tatikat ko asawan? Dahita nalabos apa nagbarbartak yot ibagbagak. Gaputan numabartak kayo, bumakbak nang kayo. Kun ibabain nyo pa ni nanang, gaputa kanayon nyo nga ibaga, nga isutin ang surot ka na kayo. Anya? Anay ko! Ay, anay ko! Kasla dyan kung may turan ti sakit ang marik-rik na Ay, katanusan. Awan mo't maaramida. Saan mo't amabalin asoblatak ti sakit, amarikrik nam. Ay, anya? Kati sumat. Anay ko? Agawid na kinton madamdama. Agbati ka pa'y dito ospital. Anya? Una, awan ti sumublat kanyak amang bantay kan ka. Gaputad da trabaho dagiti anak ta. Anya ngay, Oscar. Ayaba mo na, dagiti gagayim mo akanayon mo nga isakit. Taiso damot timang bantay kan ka. Siga mo, Medina. Ang dalang nga ruda ti rik-rik na ka na sakit. Kasta pa'y lang ti magpagam. Anay ko. Adda ka no sakit mo iti bara. Gapo iti nalabos, apa naging inom mo iti arak. Anya? Wan. Eh, Wano? Kayat mo pa iti gatangan ka iti tubay tao. Taison, ti pagbalinin tayo adextrose mo, tapno maagasan ka. anya? Kasarpay ti kasinsin tayo iji kabang-ibang nga iliinton bigat nanang. Ay, wan nga ro danak ko. Ngam kas lamabainak amapan. Amangan numabartek manen ti amayo. Saan mat siguro nanang? Amangan nunagnakamun idi na ospital. Ay, bareng Mapantayuan nanang. Saan abali ta kasinsin mi mat iti father sa iti atendaran tayo. Ket awan ti parikot numabartek ni tatang. Gaputa kasinsin na mat ti adda ijay. Ay, sabagay mo't kit di Una nang mapantayo. Ket makaamumutin no ipakita na ti ugali na ijay. Ay, talaga di mo amo ti mabagbagaan, Oscar. Amo makagapgapom iti ospital, ngam nagbartek kaki den, ijay kasaran. Naimasan may nga rutin naging istorya. Talaga kit di arawat ka iti arak Ang mayat mat, tapno nakita dagiti kakasinsin mo ti ugalim ijay. Anya? Ay na, Oscar, mano ka den ti tawon mo ita, 65. Apay ka di. Kahit nangag mo ka day, dagiti pamagbaga, dagiti babarokan ka, Anya? Agnakam ka kumamot itan, Oscar. Agtawan iti 65, binagbagaan ti agtawan iti 25.
anya ngay tirik nam ita, Oscar. Mayat ka, day? Ay na, si Kalang tinakitak nga agtawon iti 65. Abi nagaan ti agtawon iti 25. Ay na, Oscar, kababain day ta, apakasarsaritaam. Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Romy Barok, kabailam ka titag maneho. Uwan mo tata. Apay ka day. Sika man nga rutag maneho iti jeep ko. Ay katwan na tata. Ay na, agyaman na ka Barok. Naimbag, tamom tag maneho. Awan ko matimang imaneho iti lugan ko. Tsakon makapan iti papanak ko ma. Sagat napatig unay. Kapailak tata. Mapantayo nga rod ah. Waman nga rod Barok. Purahin nakbait tata. Mapanak pa agpulas. Bakit? Nangiduli na may tibaro a jacket kung t-shirt ko? Adamo tita aparador. Apay, papanam ay alakay. Itulod ko kano ni Tata Abdom ni Jacintro. Ha? Uwan bakit? Awang kano nga ti driver na. Ay katuan alakay. Isupay titid na atangdan mo. Dahil tangarod bakit? Iso akayat ko adagos ah. Hindi dinamag na no amok agmanihaw. Ala, ingka nga rodan at pelas. Ang mga nur urayan na kamat ni Tata Abdon. Naimbag man tatimurod ni Manong Rome amang itulod kan ni Mang Abdon. Uwan mat mare. Ay, naimbaga. Tadi naman ng inbaga ang mabain. Saan mat kumare? Mas dahaawak nga ron ta kinayat naman. Sa bagay, amuna, ani Mang Abdon timang tangdan ken kuana. Iso kinayat na. Tamuna adakkel ti ito datangdan na. Siguro amare. Uy na, nalabos nga men, di ki naman nagbabay ni Manong Rome. Hapay nga takas jay. Ay, jakman amo iti dayjay nga asawak mare. Ay, Apay nga agkatawa ka ngay. Ada nga rin tinapanunot ko, Mare. Anya ka di day ta mare. Eh, Mare, kasano na ka ngay nga inaram iday. Anya? Amaw, maburibura nak, Mare. Kasano na ka nga inaram? Kasjay mo, tama nagbabain na unay. Ay na mare. Secret mi matan aday jay. Da kami laang ti makaam mo. Mangan ka lang, Romy. Di kagbabain. Sige lang, Tata Abdom. Sige lang ko nam. Ngam nagsardeng kamot na namang mangan. Nabsuga ngamin, Tata Abdom. Ay na, kapoy kamot gayam amang Romy. Tata Abdom. Ay na, sapay nagaduti in order ko makan. Uwan nga rod, Tata. Sikam tumot ngamin, Romy. Di kakit mangan amangan. Nabsuga mo ngamin na talaga, ha, Tata Abdom. Mala, damagan taman. No mabalin nga alain tadagitoy saan ta maimos. Taiyawid mo, sayang man. Ay na, nasaya at mo tayo paawid na kanya. Sapay na imas dagito in order na makmakan. Nay, nagadumot amak makanday to inyawid mo lakay. Uwan bakit? Saan may anaibo si restaurant? Ay na, nagbabain ka man siguro. Ay na, kasano? Kitbak nang di kasangsangok amang mangan.
Ay, sika talaga lakay. Awan ti dakas na, gaputan na bayadan mo't. Ay, oray pa. Mababainak ang mga nitikadwan ti tao bakit? Ay na, sika talaga. Jak mo, no apay akasta ka. Pare Rome, sige. O, meron ka pa, tara. Saan na ba ulit? Sagpaminsan mo. Pare. Ayun na, di ka nagbabain. Saan na ba ulit? Datayo lang. Ay na, kasla kayat kung agkanda, kan nagsala, pare. Ay, agsala ka na tayo, pare. Awan ti takas naman. Ni bakit ko? Oh, ni bakit ka? Di na pa'y amo ti agluto. Ay na. Sigur ka mag-aam, pare. Talaing ka nagkanta ka nagsala, pare. Ay, silang may pare. Ayun sa. Ni bakit ko? Oh, ni bakit ko? Pare, Ah. apay nga, aglabos ka mo ito, pare. Ay, pare, usan, pare. Nay, nabarate ka na yun, aglabos ka matang, pare. Ala, partakam ti magnasi ka, Romy. Ay, sigamot bakit? Partakam ko na. No di mo kaya't nga ibaot ko kun kada ti panaw nga imat ko. Pinagbalin na mo tin ano ang bakit? Asaplitan mo di sana magna. Kunak man no managbabain ka si ka, Romy. Nga mangibabain ka mat gayam. Ha? Managbabain ka. Nga mangibabain ka mat no nabartag ka. Ni bakit mo? Italangan na barta ka. Kita do pa di sa umay. Sino tinangibakakan ka? Nga ingka agpuk kapukkaw iti kantam ijay asilang? Uray ko mano di ka naglabos nga agsalsala. Ha? Di mo amot inaramid mo, Romy? Apay, nagsala-sala kaya mo bakit? Kita manday ta. Di mo amot inararamid mo itay. Kat no nagkankanta ka. Idi na umaka. Nagsala-sala ka. Ha? Kat tidakas na. Idi nalabasan ti bartak mo. Ay na, naglabos ka matan. Naimbag atadan ni kumpare Makarlo. Naawan da siguro ay na, jaklam mo. Bakit? Ay na, Romy. Jak amo ti sawakan ka. Managbabain ka, amang ibabain. Ha? Kapsa Treme, ada ka din ni Carlo. Way, nadamay, kapsat. Ay na, nasaya at mata na rana, kapsat. Apay kaday, kapsat. Damagik man no kahit nak nga imanihuan inton bigat. Ay, jakla abaw, kapsat. Agam, saan kaday ani Rome ti sigod ngay, ayabam. Wan kapsat. Ngam nalabas mati kinamanagbabay na tayo siya lalaki. Ha? Hey, kas jay ayak, kapsat. Wan nga ron kapsat. Mabanglas ti katay na. Tapulos, saan nga agsasao? Agsao man, ngam no addalaan ti damagam kenkwana. Ay, kastaya. Wan kapsat. Pati nga ron numangmangan. Kasila di na ngalangalin alayang bagtikan kanan na. Anya? Takas ano, kasila talo lang nga minutos ti panangan na. Ay, una yan. Nalabos mo't akin naman nagbabain daytan. Ay na, naku namon kapsat. Iso ako na ka ni Carlo ti kasarita. Tayo so ti kuyuga kintun bigat. Sakit, long trip day dya biyahek. Alawain kapsat, bayam. Ibagak to ken ni Carlo intun makasangpay. Carlo anak, imay itay ni kapsat abdon. Itaman pa ngayon may nanang. Adala ngamin ni may na imbaga, anak ko. Ha? Inmay na kayo ng inaram nanang?
Ay na, inaram mo ta sa asawam. Kulok lagi din umin na kayo inaram nanang. Awan mo tidakas na kumakait. Ay, utro ka talaga. Tal na ka man si Kakarlaw Imay, tao may nakakanudamagan no, kayat mo ti agmaneho intong bigat. Imanihwam. Ayan nanang. Ibagbagak nga raw. Anya kalaki din aya. Mayat sa agpaiso Ala, awagam nga raw no kayat mo Mapay nga Awan ayat tiwayan ni pare Romy nanang. Isumatay eban na kayo. Di na kanungarod kaya ti Romay. Gaputan na labos ka na ti kinaman nagpabain na. Anya? Wen, isuasi ka, tinalagip na nga, yaban. Lakay, ingka man balay danana Remy. Apay, anya ka diti apang kualain. Ingka man damagan ni Pari Makarlo no kaya't nakaatulungan amang tarimaan dito'y banyo tayo. Apay, adda ka diti itang dantakin ko na, bakay? Adda lakay, saan aparikot dayta? Wala nga ron, mapanak. Bareng kayat nang agpaisaw. Wan man, bareng malpas adagos dayto'y banyo tayo. Hala, uy, bakay. Nanarime, adda ka din ni pare Carlo. Ay wine, adda ba raw? Ang agdigdigos pa imay. Kasta ka day, nana. Wen, baraw. Ala, umunag ka, taurayom dito'y unag. Ay, saanin nana. Urayik langan dito eh. Umay ka pa'y agkapi, baraw. Kan umay ka mga anay. Ada ti linuto ni kumpare Makarlaw masidha. Ay, sige lang, nana. Malala, umay ka kidi, di ka agbabain baraw. Ala, uy, nana. Ala, umay ka. Mapit lang nga ron ta agkao wine. Anya, kababain, mate. Sapay ko, nagbanglo di si Day. Ala, umay ka kiding tataag tugaw ka dita. Ay, uy, nana. Madamdama. Nya madamdama. Aday tanay, nakagao ako. Uy, nana. Madamdama labit. Anya, malala, wan nga ron Makamu ka. Nay, apa na kita makmakan dito lang sana na? Idulin mo amin ang kita makan Karlaw. Apa na? Saan mo't anan-anaw? Ay naapa mangilaw-lawan dayay akong parem. Agasam, inayabak takunak amangan. Imunagmut Ngam, ay apaw. Nakagao ako. Ibaga na kidi, madamdama. Kuna na kidi. Anya? Adaya ni pare Romy? Ada di tarwar. Ay ayabak, imunagmut Gam ay naapaw. Maasarak. Tarimwar mo laang. Hay, inkuri naman na natin kinaman nagbabain na lang. Nalabas akin naman nagpabain. Ang no agbartag, saan mo tamabain? Ay na, takayo mo na lang. Ala, gusto. Saan kayo magungit? Ala, inkakitikitaan dyan kayo mo. Inkakasaaw. Amangan no napatag ti ibagana. Pare Romy, handa ka maggaya. Pasensya ka na. Naguruuray ka din na bayak. Ay na, sana balay, paray. Ay, indulin na magaya mo niya. Ay, ayab da makan. Ay na, sayang. Kaya't ko kumatimangan. No, apay nga min, nalaos ti baing ko ya. Paray, naimbag man tayo may ka. Ay, uwan, paray. Mayak, damagik man no, kaya't mo tiyo may tumulong amang tarimaan di banyo may. Awan nga min ti matangdanan na daduma. Ay, uwan na pare.
Kaya't ko atanay. Awang mo tinti pagtrabaho ka na tuma. Ay, uwan man nga ron paray. Tanay, kasapula ka talaga ti kadwa. Wan paray. Kahit kaano tamang rugian. Sikaman ka di paray. No kaano ti adawayam. Mabalin mo inton bigat paray. Uwan nga ron paray. Ala, unay. Urahin ka nga ron agyaman na paray. Wan paray. Ngam sakbay nga gawid ka. Uminom tamay paray. Ha? Wan paray. Sarabali. Italaang man nga uminom ta. Ay, ala uwan na paray. Tanay, nabayag mo iti na jak, inom iti ara. Maray, saan ka di pa yan nagaw-awid ni Pari Rome? Saan nga rod, Mare? Nunapnapanan na nga ta, dayjay a tao. Ay na, Maray, di mo amaw. Ha? Kuno adda ije balay da na Reme? Kunak ano nagawid ay? Anya? Ay, madanagan pa saan ang nagawit idi kalman. Ngam naturog gayam ijay? Un Maray, naging inumdakan ni Pari Carlo. Kat kuna ni Nana Reme itay agsapa, ang nalaong ti bartak ni Pari Rome. Hindi pa ilaang Arabi ay. Isu siguro saan na nakaaway da niya. Anya? Ay na, talaga ang makaungutak iti dayjay a lalaki. Katambong ka day, Maray. Ala, nagsarsarwa pa'y kano ni Paray. Sinarwaan nang tay ulas, ngayon nusar na. Anya? Un Maray, kun po, napaungot na kano ni Nana Reme. Ha? Gapo ka di iti barbartak na? Ama nga daw nagparnway pa'y iti gulo. Saan, Maray? Gapo ka no, ta yay-ayab ni Nana Reme, jay makan. Naggaupay na, wunla ka no awan ni Paray. Saan mat asim mangsango anangan? Anya? Ay na, talaga ang maasarak iti dayjay nga asawa. Nagawid ka pa'y lahang si Karomi? Ha? Bakit? Kunak man na umyan ka ije balay ni Nana Remy. Ha? Ay, si Kamoy, bakit? Talaga ang masurunak kan ka, Romy. Kunam ang mababain ka, nga mangibabain ka matgayam. Ha? Bakit? Apay ang nagbartak ka ije balay da Nana Remy. Imbaon ka amapan makisarita iti tangdanan ta. Ngamday ta nagbartakit di tinapan mo inaramid. Ha? Ti kunam nga ta, katjak maamuan. Amok Romy. Sinarupay ti ulas ngayon pausardakan ka. Inkalabaan, di mo ibaga, ani Nana Remy ti paglabaam. Taamangan no marubruban ti ungat na kan ka. Ha? Mas daawak man kan ka, Romy. Nakaturturod ka ang maturog ijay kad nakaungungat mat ni Nana Remy. Ha? Di ka man haaha di ta, Romy. Taamangan no matibab ka. Bakit? Pasensya kan. Ni Nana Remy ti pagpasensyaan. Tapno mapunas ti ungat na kan ka. Nakaungat kan ka. Tadi ka kanumaayaban amangan. Inggawan na ka pa yan. Ngam sige laang asigi ti ammom. Madamdama laang kas kadawan laang ti sungbat mo. Ala, Huston, bakit? Sana balay, tadya ako nululitay. Ala, ingka agtigos. Kalpasan na. Agpalas ka. Kat ingka ije balay da Nana Remy. Ingka agkid daw iti pasensya. Si kamo gayam rumay. Apay. Anya ka diti damagam. Nana Reme, inturturod ko, tibain ko. Iso nga, imayak manay, nana. Ha? Imaya, gaputa kayat ko tagkid daw iti pasensya kada kayo, nana. Gapo iti impakitak nga ugali, iti kalman kada kayo. Anya? Pasensya kayo na, nana. No, di nakmaayaban na mga ni di kalman. Pasensya kayo, no, sinaro
dagiti ulas ngayon usar ko di kalman. Rome, baro. Alawin. Awanan yaman na dayta. Ngam, di mo nga minun ulitan. Tasaan mo't la na saya at ti managbabain unay. Oo, nana. Kahit, laba akon di ulas nga inaramat ko di kalman, nana. Tapno saan kayo na mataktak? Anya ngay itatimak mo na am Rome. Mayat ti aglaba iti ulas. Ay, bakay. Sapay kumaata pagadalam dayta. Di mo kuman ulitan. Ay, uwan bakay. Naamiris ko. Nasaan gaya man nasaya at man nagbabay launay. Tanong maminsan, iso ti mangiparwar iti ungit ti daduma tao. Ay, naku namon. Amangan pa'y no mainsulto dakan ka. Nang runa no makanti ay ayabdakan ka. Amangan no panunutan da pa'y adi mo kayat timakan. Ay, uwan bakay. Dahil tamot din naamiris ko. Ay, kat nasaya at mata. Naamiris ko. Mabalin nga iso ti pakapukawan iti trabaho. Isugaya madina ko na yayaban ni Tata Abdong. Amang imaniho iti lugan na. Gapota di na kaya ti kinaman nagbabayin ko unay. Wan lakay. Dagita ti saan anasaya at ama itad ti managbabain unay. Iso anasaya at mat ta naka-amiris kan. Ay, uwan bakay. Ikarik dahi ta. Kan ikarik adya ako nagbarbartag pay. Dya akong kayat ang maulit dagiti pasamak. Wan na. Di ka mat paritan ang makiinom kat. Nang runa ka dagiti gagayam mo. Ngam amom kumamat ti limitasyon mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Manulaangan nga aldaw, agkalay samot tan ni Sarya kasinsin mo anak ka. Uwan nga rod tatang. Nakagatang ka ka din, iti irigalo tayo. Ay, san pa'y nga rod tatang. Nawaya pa'y magkidi ati aldaw. Nasurok pa'y ang makalawas to Ryan. Sa bagay magkindi ah. Diyak pa'y ngamin nakasweldo tatang. Sana bali, apa man na makasweldo inak gumatang iti regalo tayo kinkwana iti ili. Mapan kumot lang ipariban ti buok ko. Ha? Agpariban ka man ay. Kawan mo't atatang. Tani kaslamutin anya dahi iti buok ko no saan ko apunggosan. Siya, wan. Laki di adda pagpariban mo, apig di nga. Anya laki din ayatata, agtrabaho akmet. Kan may isa, iso nga ipariban ko ti buok ko, tapno mo't apresentable, enton kasarte kasinsin ko. Sapay at part ko iti programa. Oh, si kamot gayam kanakan. Nagsapa kamot tan. Papanam? Mapanak man iti ili, auntie. Gumata ako iti regalo mi kanisarya, entong kasarna. Ah, kastaya. Da kayo nga, auntie. Nakagatang kayo ka din. Aywan, nakagatangan ani Ashley di na minsan pa'y nga aldaw. Ay, kasta ka din, auntie. Alang arod, labsan kayo pa dito arubayan nyo. Masapa nga agpaili, bareng nakalukatan ni bakla, di parlor na. Ay kadun akanakan, napalabas ko itay. Sigurado ang naglukatan dayjay. Kasano taramida kiti buok ma? Basta ereban mo. Ayusan, ti importante kat maunat. Siga talaga. Kulayan ta, kahit mo. Ay nasis, kurang ti kwartak no bilang laang. Pangriban laang at talaga da ito'y budget ko, you know. O kan mare.
Uray ti riband laing ti pabayad ko kayong ka. Ha? Bayamon ti hair color. Regalok mo ting kang ka tapno awan ti bagbagam. Ay na, thank you, Mari. Thank you talaga. Agora ka. Green ti kulay ko Ay na, oray saanan no, kastamot lang. Green nga. Diyak only. Light brown mo tapno. May ibagay iti kinapintas mo. Anya ka laki ti na yan. Tapno napintas ka itong kasari kasinsin mo. Sige. Rugyam nga ruden. Tapno masapa amalpas. Adun timbagam. Si kamot ka, Berta. Itaman pa, anak karagas ka dito parlor ka. Wan mare, nasapaak namin dita bangir. Dita nga ipagod-utangan iti kwarta. Apay, umutang ka man. Wan man kumare. Naimbagla a pagrugyan mo iti basit a negosyo di sango ti balay mi. Ay, katwa na. Nasaya update ta na panunot mo. Mayat ija sa angot ibalayo apaglakwan. Ta sidig di pagadalan. Adot estudyante agumatang. Barang ako mare. Kagap-gapumat ni Masing itay ditoy. Ha? Anya nga iti naramid na ditoy. Kat imay mo't nagpapintas Inriban ko ti buok nga. Kat dinalusak pa iti kuko na. Adula amin nga muna dayjay amasin. Ha? Uray pa'y binulan nga agpariban. Kan linawas nga agpadalos iti kuko. Isulat ta nga iso. Masinglat ta akalaadan dito'y lugar tayo. What? Ne, api akastatil lang nga managawid. Kumusta tin na pa na medyo ili? Makarilis ka kadimot lang, into no may alawas. Apay ngamin aya, anagado ti saludsod mo. Di mo lata nga urayan. Salbag kit de. Ne, apay nga agungit kamot tayo, Berta. Makitkitam lang arudan anag maditimod ko. Adupay laang nga saludsod mo. Berta? Imbagak lang arud iden, ano maditimod ko, di nakasarsarita. Nung sumanao ka pa lang. Di ta ka man langan. Anya. Kaano ka nga makarilis mare? Kunak man no umay kamot agpariban, ija parlor ka. Di ka kadimantanagan, kumari. Umadanin ti panag-release ko iti kwarta. Hay, sana all. Ket, manuhay mo iti ilon mo, ija nagutangam. 20,000, kumari. Ha? Ay na, nagdakkel mo mare. Wana, tapagpuunak kat nga rod. Kan pagpariban ko na iti buhok ko. Dagitakit. Katuan, tapno na pintasak lata. No ada pagpariband ni Masing, kat adamot kanya ka. Apay, just aya. Anya? Iso nga apaman ang makairilisak iti kwarta. Ireband mo adagos ti buhok ko. Kan, i-highlights mo matan Katwa na, anya laki din. Saan tula ang atibok mo, ti i-highlights ko. No di kat agraman tarupa kinugali mare. Iso akas ta una aguran ni Berta kanya, gapulaan ta imay ije balay idi na minsan. Umututang iti pagbayad na kano iti linding, ngamda pinautangan. Ha? Nera namang kami ngawang kwarta kay imay. Iso ngawan inted ko ngam di nakman maawatan, ginura nakit din. Bayaman Tinapateng, kat impakaawat mo nga awan kwarta. At damating kinkwana, no gimura king ka. Unayin na di Berta. Nagsaya ati pan nakisarita kinkwana. Ngam kasay mo tin di bagbagana iti likudak. Makamiris tulat na Kasi man ti bagbagana kontra kanya ngay mare. Uray kano binulan ang agpariban, kin linawas nga agpamanikyura. Nagalasak lata kano. Kat ni Berta ngay nga ta. Ay Diyos ko Lord. Ay, sikagid dimet. Kat napintas Ngam, itilang imatang di asawa na. Ang nakalakit din. Berta, naka-release ka niti kwarta nga inutang mo iti kalman.
Kunak man numapan ka gumatang iti ilakaw, menton Lunes. Kat mapanak mat inton madamdama. Masapa ak amapan, tamapanak agpariban iti buok ko iti parlor ni bakla. Anya, agpariban nga ibagbagan man eh. Abay, maag ka aya, ta saan mo nga amo ti kayat asawan ti reband? Saan mo't akasta bakit? Tikat ko asawain. Saan mo't apang riban ti inutang mo akwarta? Nagsaritaan ta mo't apagpuunan nga aglakaw. Saan ya? Awan man ti ado asaom si Kapipito. Naawan ti nasayaat nga ibagam, aguli magkalatan. Anya, Ipareband ko ti buok ko, kat manula ang mat. 3K laang. Kan ipadalos ko ti kukok. Saka kan ima. 1K ko namon. Oh, adda pa'y mabati a 16K. Alala. Adaking ka dahi ta. Total, amumit amin. Nyalaki din na ya. Ay naku, mare. 4K ti riban ko. Riban lang dahi jay. Uray libre kon di highlights ken ka. Anya? Ay nagngina ka matan kumari. Kasla saan ta nga aggayam no kasta. Kasaan mat nga min? Kaano ta pa nga gayam aya? Si kaki di mat. Unay kan aya. Ala? Agaw ko lang. Anya. Tuloy ang riban o atras. 4K talaga. Kat ala ireband mo. Day talaang aya. Ada kwartak. Anya lakit din. Tagitaman. Amangan no, agpakan ka pa yung mang inasalin ton madamdama ko mare. Oray, iklos ko ti parlor ko no bilang lang. Ha? Ay unay kan kumari. Nagngina lang arudan ti reband ko kan ka. Mangkikil ka pa ilaang mat. Katuan sagpaminsan lang mat. Ramalan taman ti bagong release ko naman, Charles. Jaske, 14K lang dahito na bati a kwarta. Ibayad ko kininanabiring dahito 3,000. Sakit, dapay gayam dyan may sa alinding ko, abayadak inton bigat. Ada ka magayaman ba kahit? Ay na. Nagmayat mo tinday ta buhok mo. Kun nagmayat ti kulay na. Ay, katuwa na, apay just aya. Anya, Impareband ko ti buok ko, kan impakulay ko mata na. Kan di mo ka di madlaw dagiti kukok. Impanail polish ko, kan impanail extension ko matan anya. Tapno confident akmat iti bagik. Nga mabit lang man, Berta. Kunak man no nagpurchase ka iti ilakom. Ha? Kwa, di ka di madanagan tayo nakag-purchase inton bigat. Jack lang kami nasango itay. Gaputa manumot lang nga oras ti panagpariban ko. Kan panagpadalos ko iti kuko. Ay, nasaya at kay Maika. Wala na. Ay, kunaklaki din. No saan ka nga umay? Tasya ka, unti umay iji balayaw. O anya, bayadam ka din, tinatawanan nga utang mo. Nagalas mo ti panagsasaw na dahi ti bakit? Wala na. Bayada kunti utang ko kada kayo. Tapno malpasan. Ay, rumbang laang tanay. Nabayag mo taon dahi nga utang mo kanyak. Isu abali 6K amin ti bayadam. Wala na. At 26K, agyaman hakberta, nasaya at tanakabayad kamutlangan. Ay na, 9K laangan tinabati iti kwarta. Ay, ibayad ko dahil iti 2K iti sigod alending ko. Ada mabati a 7K. Isaan samutin nga umdas nga igatang ko iti ilakok. Bakit? Apa nga? Kasla nagunag ti pampanunutan. Kun di ka pa'y nakagatang iti ilakaw. Hindi pa'y naminsan ngal daw nga ibagbagak. Di nakman pakibiyangan si Kapipito. Ha? Di ka nata nga urayan. Saan akasta sa ludsod ka sa ludsod? Anya?
Ti kunam day, awanan ti igatang mo. Kapot awanan ti kwartam anabatay. Awanan ti nabati itilon mo. Kundi pariban kan tumay. Anya nga ita, agparikot kan. Anya? Alaman, no man ay pagpuunam na ita nabatbate a kwartam. Inununam to mga mindagiti saan nga importante abanag. Anya nga ita, dagparikot kan. Ay, anya laki din na ya, Berta. Anya? Di ta ka man lanay. Makaammo kang agbadi tinutang mo. Nakairugi ka magkaya man nga adla ko. Isang wanan ti balayo ko, mare. Wan kumari? Ngam... Abakas na tilangan. Kaslasan ka na ragsak. Itultuloy mo kit, di ti pa naglakom. Tapos na adamot mo urong mo. Kasano ko maama kaurnongak? Kat umdas laang mo't nga ibayad ko iti utang ko. Sapay uray laddo at tibay bayadak alinding ko. Anya? Agparparikutak nga rudmanan. No pangalak iti pagbayad ko into no biyernes. Panagbabayad manan. Kat awan pa'y tinaurnong ko naglakwak. Hay, dahil tanto, may namin tirigat na kenga. Una dagiti saan importante. Kas kuma iti pagpapintas mo, mabalimat nga aguray pa'y kuma. Ha? Ngam sa bagay, nalaing ka man, masigurado ka masolusyonan dayta. Ani ha? Anya, kasagante imbaga ni Berta ken ka. Wan kumare, makapaili ka talaga rin dyan babae. Unain ang tumot ngamin ti pagpapintas na, ngam ti kasapulan na. Anya nga ita, agparikot lang aro di ti pagbayad na iti utang na. Ay, unay yan. Naimbag kumamat, no may salaang ti baybayadan na alending. Ngam saan mat, tauray ladwa. Anya, kasta ay Kitwan man, dua ti lending na, kan saan ayas-jas sa ti lending na kumare. Kyaw mat ati baybayad na no kwa. Ay, una yan ni Berta. No ti pinagpariban na, kat iso ko matindulin na pagbaybayan na kabayatan ti panaglaklako na ijibalayda. O, di nasayaat ko ma. Dahil tangaro din bakakin ko na. Ngam anyang iti maramidan na. Kat inununa naman nga ro ti pagpapintas na. Kapulaang tadi na kaya ti paalatapan. Ay, no anya launay nga min ayat ti magunod na iti kasdi a mindset na. Amo matin ti ugali na rejay. Unaan na dagiti pagparamag na. Ngam dagiti kasapulan da nga agasawa. Una yan ti kastoy abiyag aya. Ay! Di pa in makasida ti tao iti naimas asidaan. Kanayon latan at talbos kan tuyo ti adda. Ay, kataganos ka Tinapatag, naipariban mo, day tabok mo. Huwag gayam, nabayadam ka din, di utang mo. Ag subli-subli nga min, di kolektor dito balay. Nakababain pa yan. Di ka makibiyang si Kapipito. Siyak ti makamo iti utang ko. Ada na panunod ko apag kwartaa. Sana bali ta September matan. Ha? Anya maninday ta? Ang mga not at dalang ang mga ibabain. Anya? Hay, tinakababain ka ti panagtakaw. Maawatam! Kahit apay dahi ta aramid mo, panagpapintas mo. Ngam awan mo't pagbayad mo, iti utang mo. Apay, saan aya, nakababain dahi ta? Anya? Ay na, apo, Berta aya. Agtudtudong ang nagagat ka pumanag na. Kinanya na kita imot mo. Kasla palanggana nadadahil mat. Ha? Uwan kumari. Sana bali ta September matan. Agkarkaro linak man. Anya? Uwan gayam kumari. Pasensya ka kuman ha. Madagiti pa naglablabas ko idikan ka. Kinapudno na. Mababainak itan. Ngam inturturad ko laang ti imay dito'y balayo.
Agkarulingak man. What? Matinding pangangailangan talaga, kumare. Ay na Berta, orasan kan nga kanta, tama nga nuad adda nga ipigsana ti todo. Ha? Alam latan da ito'y dua gasot. Naimbag lang nga maitulong ko kin ka iti matinding pangangailangan mo ako nam. Ay na, agyaman ak unay, kumare. Agyaman ak talaga. Makapailag ka talaga, Berta. Ay! Jak amo na niya ti bakakeng ka. Si kakit nimat, kumare. Napa-early caroling kan. Gawin ti utang mo, adi mo mabayadan. Nanakit din aya. Uwan nga rod, kumare. Nakababain man ngam anya ngay nga rod. Kat iso matipod no. Naimbag kumamat, no nagmamayat dagiti imat mo apag caroling mo. Ngam saan man? Dadahil na palanggana, kaskada, anya dita. Ay na, ay ayabam laing ti bagyo no kasta. Kakaiso na lang arudan a pumimpintas ti panahon. Ngam adda kakiding akan kanta. Si kakit nimat, kumare. Upayan nakmat iti kasta nga ibagbagam. Hay, saan ka madking nga upayan? Ibagbak lang ti pud nyo. No adda nga min ti kwartam. Panunutam nga umuna dagiti kasapula. Saan na dagiti pagparamat ken pagpapintas mo. Ama balinmat ama itantan. Anyang ita, September pa ilaan. Ngam agkaroling ka kigin. Anya lakit din aya. Anya? Ala. Orasan na ako nakantaan. Ikan kalatan iti sangagason. Pumanaw kan. Taamangan no madadahil lang daltaw ko. Iti panagkantan. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.